ku mbuga za internet hari ibyanditswe natwe twabibasomeye. Reka amakuru yacu ku mbuga za internet tuhere ku gitangazamakuru Igihe aho cyanditse ko Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi General Major Retired Albert Murasira yasabye abanyarwanda kwirinda ingaruka z'ibiza bishobora guterwa n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa, yibutsa abatuye mu manegeka ko bakimuka. Ibyo Minisitiri Murasira yabigarutseho mu butumwa bwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yatambukije ku mbuga nkoranyambaga kuri uno munsi wo kuwa kane. Minisitiri kandi Murasira yavuze ko mu Rwanda hamaze iminsi hagwa imvura nyinshi, bityo kasaba abanyarwanda gufata ingamba zo kwirinda ibiza nk'inkuba ndetse n'inkangu. Yanakomeje kandi avuga ko ibiza bigira ingaruka zitandukanye zirimo n'impfu z'abantu. Minisitiri Murasira atanze uyu muburo nyuma y'iminsi mikeya ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda gitangaje ko mu ntangiriro za Werurwe aka turimo 2026 guhera ku itariki ya mbere ndetse n'iya 10 Werurwe muri uno mwaka hateganyijwe imvura nyinshi nk'uko byagenze mu kwezi kwa Gashyantare. Meteo Rwanda kandi yavuze ko mu gihugu hose hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 30 ndetse n'120, ikaba iri hejuru gatoya y'ikigero mpuzandengo y'imvura isanzirwa muri iki gihe, ndetse kandi yanibukije abanyarwanda ko ubutaka kuri ubu ngubu bwamaze gusoma bitewe n'imvura imaze iminsi igwa. Ngaho kuri ubu ngubu tukaba turi mu ntangiriro z'igihembwe cy'itumba cyo mu mwaka 2026. Amakuru yacu ku mbuga za internet tuyakomereza ku gitangazamakuru Munota aho cyanditse ko abagize inteko nshingamategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena bagaragaje ko gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga mu gucunga ndetse no gukurikiranwa abakurikiranwe ibyaha yakihutishwa mu rwego rwo kugabanya ubucucike bukigaragara mu magororero yo hirya no hino mu gihugu. Ibi bintu mu byagarutsweho ubwo inteko rusange ya Sena yasuzumaga raporo yagejejweho na Komisiyo y'imiyoborere y'abaturage ndetse n'uburenganzira bwa muntu, kandi ngo hakaba hagaragazwa isuzuma rya raporo y'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu yo mu mwaka 2024-2025, aho abasenateri ngo babajijwe icyo gikorwa kirimo gukorwa kugira ngo kibashe gukemurwa kandi hanubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Ngo kuri ubu ngubu hakozwe raporo y'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu mwaka 2025, ngaho yakozwe nyuma yo gusuzuma ahantu hagiye hatandukanye habarizwa abantu bafite ibibazo binyuranye. Iyo komisiyo kandi yasuzumye amagororero 12, sitasiyo za RIB 114, ibigo binyurwamo n'imfungwa by'igihe gitoya bigera kuri 28, ngo ndetse n'ibigo ngororamucyo 5 no mu bitaro bibarizwamo abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ngaho bagaragaje ko hari ikibazo harimo bimwe na bimwe bigenda bikemurwa ariko hakiri ibindi bikenewe no gukorwaho. Reka amakuru yacu ku mbuga za internet y'uyu munsi tuyahine ku gitangazamakuru Kweli Times aho cyanditse ko ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bukomeza bugaragaza ko abangavu baterwa inda barenga 17,000 mu gihe cy'imyaka igera kuri 2 gusa. Bukomeza bugaragaza kandi ko ngabatera inda abo bana bayishirwa na bamwe mu babyeyi cyangwa ngabana baterwa inda. Ibi biri mu byagaragajwe mu nama nyungurana bitekerezo ku munsi wo kwa gatatu bw'itariki ya 4 Werurwe muri uno mwaka turimo. Iyo nama ikaba yarabereye mu karere ka Rwamagana aho yateguwe n'ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba bufatanyije n'urwego rushinzwe kugenzura ihame ry'uburinganire Gender Monitoring Office ku bufatanye n'imiryango itari ya leta harimo na World Vision. Iyo nama kandi yagarutse ku ngamba zo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye ndetse no kwimakaza ihame ry'uburinganire mu batuye intara y'Iburasirazuba nk'uko bisanzwe. Iyo nama kandi yitabiriwe n'abayobozi mu nzego z'ibanze, inzego z'umutekano, abayobozi b'inama njyanama z'uturere, abayobozi b'uturere, abari bahagarariye Minisiteri y'Uburezi, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, amadini n'amatorero, abahuzabikorwa b'inama y'igihugu y'abagore, y'urubyiruko, ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'uturere mu iterambere ndetse n'abafatanyabikorwa mu nzego zigiye zitandukanye. no ku mbuga za internet hari ibyanditswe natwe twabibasomeye.